Sang siluran tu pada di kamasilan sangan na puang tu puang Yesu. Si patu ki makure semanga ma pole peraya lang olo malawi na puang matua. Bilan na allo ki allo tontong ki na kamasei lan kalikan dakan tuanta. Lambasa ki isia laun nanungan ki kadan na puang matua lan temelambi to temo. Mai komite palaku patunduan tamas sambayang. Tamas sambayang. Makure semanga ma pole parayakan mati olo malawi imi opuang. Belan na lante allo ba aru mi kamasyang kan ni mi benno mo kan ni atu laun nanungan ni tudio na kadami laki pake umpataru itu katuangki na menno to melo lan kadami sia parentami lako kami ma turu-turu mo kami opu mi pasake kan mi tarima kan lan sangan napong ki pong Yesu piu puang pela apa dosa sia kasalangki amin. Kadang na puang matua tu lata basa sia lata nanu lante allo totemo lamai Nehemia pasala kasera angka 90 selaku angka 30 misa. Kadang na puang tu nakua apa ia tu kedona tau ia tomai ia mutu nenek todoloki matampo sia umpabatu penanna sia manoka umperangi tu pepasami. Mengkailing tu tau ya tomai ma perangi sia ta anak kilalai tu mintu tanda manga mangka mi pokok diolu tau ya tomai sia napapat tu penanna sia unang kami sa pangulu lan pabali-balianna lasude lako kakaunananna apa kamu mutu kapenomban ma pagari sia maturu-turu sia mamase sia kalando pesuka sia kapua kamo sokanami sia taami tampi tu tau ya tomai mui ya tonna garagan kalena misa anak sapi di pati ino tu tau ya tomai sia maka dan aku ya mote tu ka penombammu tu solang kota sulam mai Mesir saya tonna umpogo apa taru megigiran tak edu kami tampi tu tau ya tomai lan lu padang pangalaran belan na kakapon na kamasek ka mamasyami ia tu lentong gaun tak ena to yang dia mai tau ya tomai ke allo na lau umpaduluan ni lalan saya tu lentong api ke bongin na lau narangi tu tau ya tomai diululan tu lanaulai sia mi ben penamelomi laum pakinai tu tau ya tomai sia taemi pakaatui tu manami diomi puduguna sia mi ben wai usapoi ma arangana ondopi patang pulo tahun na mini ungkadutui lan padang pangalaran naurungan ni tang kapuduran sia tang buruk pakaianna sia tang kambang letena sia mi bentau ya tomai tu batu pira-pira kadatuan sia bangsa sia mi tata tu kadatuan ya to lako ya tomai susi tampa padang anna alai na pemana tu tondok Sihon datu Hesbon sia tondok na ok datu Basan sia mi popemba aka kalle kaliammo tu batina tau ya tomai susi bintoen dolangi sia mi solammo tama tondok tumangka mi paaparantan lako nenek to dolona la unale na pemana rampo mi tu anakan na tau ya tomai anna alai tu tondok ia to na pemana sia mi popeng kanorong mo tu patondokan na ia mutu tokanaan dio tingayon atau ia tomai ammi sorong ni tamaliman na la datun na la mintu ubang asalan tondok ia to anna pokoi lako ia tomai lako tau ia tomai tu lalan penan na talo mi tau ia tomai tu batu pira-pira kota di tambakuku sia padang malompo sia unala batu pira-pira banua ponno ma rupa-rupa apa maelo
sia batu pira-pira bubun batu, paalak anggoro malompo, sia manaman katuanna, tete dio kakapuan na kamasukan ammi. Apa ya tu tahu ya tomai? Pabali-bali, sia naya komi. Sia natibel ako boko na tu sukaran alu komi. Sia natampe tu may nabimmi. Napatay tu may nabimmi. Tu unada ilam pasulay tu tahu ya tomai lako kalemi. Sia umpogo apa taru megiiran. Ya moto mi sorongi tu tahu ya tomai tamaliman na walin na tu umpapusaki. Apa ya ton nalan atu kapusakan na meoli mi lako kalemi. Ammi perangi do may suruga. Ammi kamasay itu to parampanan tete dio kamasian kapuammi. Tu urampanan tau ya tomai lan may liman na walin na. Apa yake rapa omi umpogo omi kadake la kolomi. Ya moto mie loran itu tau ya tomai tama liman na walin na. Naurungan umpo pengkanorong itu tau ya tomai. Apa yake miongoli omi tu tau ya tomai lako kalemi mi perangi mi domi suruga sia pembuda mi rampanan tete dio kama masyami. Mi ada itu tau ya tomai laum pasuli lako sukaran aluk mi. Apa matampo mano kaum perangi tu pepasami sia unteng kai atorammi. Yake naturu itau la naputuo. Apa na popenggega atu palempengen na tau ya tomai sia napapatu tu penanna sia manoka maperangi. Masayallo mo komi kalando pesuka alako tau ya tomai sia miada itete dio penammi na lopian na bimmi. Apa tae na tanan ni talinga tu dio na to. Atu ya to mi sorongan ni mi sorong mi tu tau ya tomai tama liman na batu pira-pira bangsa dio lu tontok ya to. Apa tete dio kama masian kapuammi na ta sia mi sabui sia mi bokoi bilan nakamu motu kapenomban maturu-turu sia mamase. Amin. Aku semanga ma pole paraya ki ma langan nolo malabi na puang bilan na lebih piki atu un tangaran ni un nannungi tu karanna lata potulan katuanta lan kapalingkanta kiallo kombongan masallo na puang sitongan na ditandai kumua ia tu pak kaboro na puang matua lan katuanta ta na bela kaatulen apa nen edu kabangki itu butung tangameng kilala bilan na labi menturu moki lako tu pak poroyan na penanta saya ina ditandai duka temei mintu na dipogo kumua ia tu napore puang matua sia ia tu to ta na porai apa inang nen ebangki itu butung unangga umpogo i tu tangan na porai na puang matua. Ia mo bandangan ato anna parampo yukungan puang matua bilan na butung menda di paningwam mo lan alla ana solanasang tu pisiparan mangkawi mengkaula mangkoi maposanga-sanga sia umpogo penggauran na kagal di puang matua. Mukun maapakilala tu puang matua lendu itu may nabi kumua anna tontong ungkilala itu paakaboro na puang matua tu tempon dio may nene etodolona nane puang umpogoi sia napekilala duka kumua ia tu kamandasan rampo lako kalena sia lako nene etodolona belanna tam aperangi sia tae kaatunna umpogoi puang matua siruara katu kapayananna paakaboro na puang lako kalena dibenton dok kanaan direndokan dio memisir lan kalingkan na dipasadian kande sia uai ondong pi na dolon puang kiallo sia kebongi lan kalingkan na lendu i lentong gaun sia lentong api dikua daana pusa sia senga-sengana susi duka moto lan katuanta to kumua manasa tangtore tu patunduan na sia pa kaboro na lako kaleta sia tangyaman na lako kita sangadin na randu pa diyo may tumatunta tangan diu pula
umpoka da simisai apa sia mo na poka upuang sia na paakamasian lako kaleta na ia tu mintu na to si mata-mata belan na kamasian na ia mato si patuki itu masosoran renge kedenni kapabali-balian talako puang antakur sumang itu mintu pakabro na lako kaleta. Amin. May mokomi tahun na puang ta masambayang palaku patunduan ulingkanan nite katuan ta situru lalam pa poren na pomoto tumang kamuta rangilam may sura manatunna ta masambayang makuri sumanga mapole paraya kan mati olo malabi mi opuang belan na mangkomo kan mika masei ulalanan ni ulolangan ni tekatuan allo yate mi bingkan niat tu umbase sia orang itu kadami maturu-turu mo komi opu mi pasakke kan angki maadin tiru itu lalan katuangki kitontong kuri semang itu mintu mamasemi sia ka kalanduan na pena melomi lako kami angki maadin ulolangan mele di katuan tontong ki olay allo totemo pagari ikan opu ngabelan na buda-buda tu pura mo ki boko kini tontong umpo itu apa nakakal di penami apa tangami porai pagari ikan opuang deno pa na yatu allo laki patu lakote tontong kan lau sadingan ni lau rasakan itu mintu pa porayam mi sia kama masyam milako kami ki pasambayangan opuang tu dio na tau mintu tau mitu malamma Batangkale ki pasambayangan tu dio na Bapak Efraim Pabontong, Bapak Yulius Dengen, Nyonya Peter Rama, Ibu Marta Batik, Bapak Peter Pakan, Nyonya Esther Sainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Diaken Nyonya CH Dengen, Nyonya Mati Seruru, Bapak Esther Tambing, Nyonya Embon Ampule Embang, Bapak Teran Idolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni S. Lakbur Lawal, Jeko, Nevi, Bapak Romianto, Nyonya Martina Rombe, Nyonya Joni Doa, Nakamase Elora Lewa Herilla, Bapak Evandi Padang, Bapak Leonardi Sambo, Saudari Liliani, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranuan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Nasrul, Nyonya Yusuf Dengen, Nyonya Margareta Sara, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Minna, Bapak M. Pasalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Penatua Noplande, Bapak Penatua M. Sampai Pandek, Nyonya P. Sampai Pandek, Saudara April Rompon, Bapak Daniel Lupang, Sem, Nyonya Samuel Tampang, Penatua Selvi B. Silambi, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya Peter Tena, Bayi dempa tu tangkisabu sangan na opu ngatulan kamalaman Batangkale tontong komi umpasak isia tontong komi umpamawatang yung nolay katuan na ipasambayan tu mintu kapalingkan na pelayanan paakamayan lante kombongan tontong komi umpasak kan solanasang opuang tontong luka kipasambayangan lampakan ni atu kini si batu mintu pergumulan saya mintu kamasusan na katuang ki opuang belan na virus tontong kami ungkamasikan ni opuang ki tontong unnolay tu ketuan situru lalam papurayam mi pasakidu kitu tuma perintah ki opuang na ulindu mintu atoran sia mintu tu apa bisa na poko lante paakamayan lante bangsa lan kaparentan na tontong nakamasay puang pagar imi tu salah budang ki opuang mi terima kan belan na rampokan masambayang sia palaku patundon mate kelemi un lendu itete na un lendu i pong Yesu petete sangan na pong Yesu puang ki sia pela abagadosa sia kasalangki. Amin. May mo kami isyudo sa lanasang ta lolangan ni takatuan ta situro lalam paporain na pamatua
anta tonton saadingan itu Pak Kamasena lako kita solan asal. Shalom.